Abakurikirano radio na televiziyo Minembwe TV aho muherereye uyu munsi turi mu Minembwe ni tariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Umunyamakuru ni Runezerwa Benjamin urubagezaho ibigezweho muri gakondo ni muri Minembwe komine kuri ya Minembwe Kivu y'Amajepfo territoire ya Fizi na Mwenga. Uyu munsi rero twashatse kumenya byinshi kubera ko isoko yahoraga irema ya gatanu hari yashize amahinga agera kuri 3 iyo soko itarema bitewe n'umutekano muke. Nyuma yaho twigwana ifatiye centre ville Minembwe nanone isoko ntiyaremye neza kubera ko hagaragaye igiciro gihanitse cyane igiciro gihanitse cyane c'ibiryo twovuga nk'isukari, umunyu, isabune. Ibi bintu byabuze ibibonetse bigira ibeyi byinshi. Aha byagaragaye ko istije y'isabune ibamwe amasabune 5 yaguze 20,020, ikiro c'umunyu caguze 15. Aha ikiro c'isukari caguze 10,010. Ibi byateye ubwoba abaturage ba Minembwe kubijanye n'ubuzima busanzwe ndetse n'ayo mafaranga bavuze ko agoye kuboneka. Aha twashatse kumenya byinshi twegera abaturage baremye kuri iyo soko batubwira ibikurikira. Ibintu byapanze mwe mwahibereye byari bimeze gute? Ibintu byari byapanze, isabune ikigura 20, ikiro c'umunyu 15,000. Ibintu byose byapanze. Mubona ko byatewe n'iki? N'intambara. None n'iki musaba? Turasaba ngo badufungure nyine inzira ibintu bizega bigira ibeyi rikeye. Kundi rwara turi kumwe n'undi mama bari mu isoko, wabonye gute isoko yari imeze gute? Twumvishe amakuru ibintu byari byapanze cyane uko bitari bisanzwe, mwabibonye gute? Twagize ubwoba, ibintu byagize ibeyi cyane, amasabune yapanze, imyonyo yapanze, ndetse bamwe banabibuze batashe gutyo. Mukabona ari iki cyane cyabiteye? N'intambara. None n'iki musaba? Twasaba ngo bafungure inzira ibintu bizamuke. Turashimye. Twashatse kumenya byinshi tubaza abaturage baturiye Madegu centre mu bwoko bw'abashi, bamwe baturutse za Kisangani, abandi baturutse Nord Kivu, baza hano gushaka amaramuko. Muri abo nabo bagaragaje impungenge zabo, bavuga ko bo ku ruhande rwabo nta mirima bagira, nta handi bakora, bahoraga bagura ibivuye mu masoko none byahenze byahanitse. Bavuze ko ayo mafaranga agoye kuboneka. Nabo bavuga ikurikira. Biashara chakula imepanda Madegu center baada ya vita ambavyo vilipotea maeneo hayo. Sasa unaona vipi? Vita vilipitikana lakini amani iko, tunaishi mzuri, lakini vitu ndio vinapanda bei sana. Vitu ambavyo vimepanda ni vitu gani? Kwa mfano sabuni, chumvi hatupati, sereshe wa watoto, sukari hakuna, kukoroga bui. Hakuna amani iko, tunaomba tu batufungulie njia vitu vianze ingia tuishi kwa amani. Ile tunjo ya tuko nayo ndio msaada tu atusaidie. Moshe wengine hatuna mashamba huku. Hatuna baba, hatuna mama. Hatuna mashamba huku, kwetu ni mbali sana. Tunaomba tu njia bafungule vitu vianze ingia tuishi kwa amani, ndio tutatoka tena huku. Tushaka fika tena hata watatikia kurudisha kwetu, tufungulie tu makazi tutoze tumika kwa salama. Tunawashukuru. Vitu vimepanda bei sana. Sasa hii imetokana na nini? Atuiwe babangu nyeli toka bara vita. Atuiwe Mungu asejenje funguliwe na kimya, tukue na amani ya Yesu. Vitu yote itembe na salama baba yangu. Tuko nateseka, mafuta haiko, chumvi haiko, savo haiko, vitu yote napanda bei baba yangu. Tuko bakaji tunasufri, tuko batu ambali sana baba yangu. Kwa upande mwingine tuko pamoja na mwingine mama. Sasa vitu vimepanda, unaona je? Baba yangu mtushushie bei ya mafuta na pata. Mutateseka. Mtusikilie huruma baba. Mafuta inapanda bei, sabana kwa 20,000. Mafuta ngazi na kuwa 2,000. Watuku mtufungulie njia, tukue mzuri baba. Hatunawe tena baba. Sema mitote tashuka bei, atuone ta salama. Sasa munaona hivi hii ikiendelea hivi, kuna shida gani ambayo inaweza tokea? Tutakufa baba yangu, tutakufa. Hatunawe tena, tuko batu bamuge, tunaona kila mwezi tuko naona wadame, hatuone mzuri baba yangu. Utusaidie, madawa inapanda bei, kila kitu inapanda bei. Mungu atupiganie basi kila kitu ikuwe mzuri baba. Sasa mlitoka wapi? Tulitoka Kisangani, tulikia na baninja, mekila jambo kushukuru baba. Sasa mulima
make huku hamuna mashamba. Hatuna mashamba, hatuna kitu hata moya. Sasa muna ujumbe gani ambao mnaweza kutoa wale ambao wanatusikiliza kwenye channel yetu ya Minembwe TV? Unaweza mkatoa ujumbe gani? Mungu atusaidie tu. Mungu asaidie, njia ifunguliwe, vitu yote ikue bie baba yangu. Tunawashukuru. Hakuna Tubibutse ko ibi bintu byahoraga bigera muri centre ville ya Minembwe bivuye Bukavu bica Uvira bizamuka Fizi Baraka no kwa Murima bikagera muri Minembwe, ariko izo nzira zose zirafunzwe n'abasirikare ba leta. Bavuga ko badakene ko ibi bintu bizamuka mu bwoko bw'Abanyamurenge kubera ko ari bo bahanganye ku rugamba. Abaturage ba Minembwe bari mu kaga. Umunyamakuru mwari kumwe na Runezerwa Benjamin kuri channel yanyu Minembwe TV.